Stereo, reverbi, kompresori, ekvilajzeri, monitori, pojačala, miksete, izolacije, kablovi, klavijature, stalci, mikrofoni, slušalice, Ajkula, Drakula, Yu-Gi-Oh! Parkovi su počeli da dišu ritam naših matrica, ali ništa nam ne vredi kada nam je prazna kasica. U radnji nema albuma, ne zovu me da nastupam, a i kad me zovu repujem za 2-3 tuborga. Radim to iz ljubavi, al nema više repera, pa ljubav me je dovela do toga da ne večeram. Kintu od dužine sam štekao za mikrofon i uvek bio bolestan kad išlo se u bioskop. Odrico se brdo stvari, samo rep da radim, ali masa više prati pedere na gej paradi. A par godina premci Stojana i Benitena, svi su nosili široko, slušali su Eminema, ali svet više nije siv, šteki je Mr. Bean, jer u Bravu piše da rap više nije in. Gde bili živeli, gde bi vi živeli, belgijski lideri već bi me priveli, jer pije Freeman gin, ne kriješ više džip, džep ti je ispred svih, keš više nije kriv, a i da ga nema trip je da ga svako ima, jer nijedna riba neće da bleji po parkovima, kablovima. Vešam se u gluvoj sobi oko vrata, ta spreči da se obesim i opizdi mi šamar, da mi olovku i papir, brate, it is all I need, da napravim čudovište kad pusti ovaj beat. Svi ortaci koji bave se muzikom hoće pare za studio, zato hajde brate pare da uzmemo, uzmi pare, uzmi pare, uzmi pare, uzmi pare. Svi ortaci koji bave se muzikom hoće pare za studio, zato hajde brate pare da uzmemo, uzmi pare, uzmi pare, uzmi pare, uzmi pare. Kidamo uživo, viču Freeman je ubio, ali samo ortaci jer sve su ribe sa unijom. Danas ništa nećeš postići sa iskrenom muzikom, zato upadam s pištoljima u Hitmanov studio i krade monitore, sintisajzere i kompresor, mikrofon, miksetu, izolaciju i procesor. 5 godina na faksu da bih bio profesor, od plate spavaću u podzemnoj sa bratom Fikusom. Sranje ti je bolesno, ima da te udavim sa posterom, sa Kevin Costnerom i David Crocketom. Ko je to? Neko kome treba hitno novac, pa na ulici sa nožem napao bi bilo koga. Kurva u emisijama češka svoga kera, zašto nije kući i ne pere veško moja keva? Bože, zašto ja nisam veterator profitera, pored praznog frižidera danima već molim njega. Izlazim iz solitera, vodim kera do kontejnera, da tamo nešto večera kad ono sretnem Kendija. Brate Frimo, slušao sam ti nove bitove što teraju ortake da oknezu ome izloge. Hajde da neki projekat roknemo zajedno, ja sam zaneo da bit će kinte pa se opet zajebo. Ortaci nas ne poznaju pa debilni komenti tipa Kevin i pozeri, kao elitni odredi su nam nebitni momenti kao Kevin i posteri, a za bitove su semplovani persijski orkestri. Kriket plaćaju reket, ko teniski sponzori, nama za par dina plaćat će i svemirski brodovi, jeftini spotovi, šminka, garderoba od šanera. Pare za bitove jedino sam dobio od jantara, zadužili se totalno, ispali smo glupi, prodali bi opremu, al nema nikog ko da kupi. Juče snimala masa, produkcija kristalno jasna, poreznici upadaju gde je fiskalna kasa. Ma ljudi, ovo su drugovi, kako kintu da prikupim, vidimo se na sudu, ma vidimo se u čitulji. Svi ortaci koji bave se muzikom hoće pare za studio, zato hajde brate pare da uzmemo, uzmi pare, uzmi pare, uzmi pare, uzmi pare. Svi ortaci koji bave se muzikom hoće pare za studio, zato hajde brate pare da uzmemo, uzmi pare, uzmi pare, uzmi pare, uzmi pare. Ne vredi, danas pogrešni ljudi dobijaju pažnju, možda je vreme da pokupim prnje i da se vratim u garažu. Pravi rap, brejkovi, prljavi vokali, skrečevi i pijani drugari. Nema tu kinte osim ako nećeš da glumiš budalu na farmi. Ono kao smeješ se, sve je cool, a te ljude si do juče pljuvao na traci. Al kontam ja sve to, respekt za Džusa, Viklera, Ajsa, Timbeta, Škaba, Tripera, Brti BG, THC, Sick Touch, Fanu, Nika i Can't Wait, Alpha 5, MC Pexa, Zaksu i Maka, moje ljude iz Peča, Hectalone iz Londona, Apollo 3000 iz druge galaksije. Za sve ljude koji su s mene, za jednog jedinog čoveka arhivu, brate Luberi, samo rock. I na kraju ne zaboravite da uzmete novac. I nemoj nikad sa mnom da se porediš, inače ću dođem da ti se pokenjam po opremi. Ovo je novo od 8000 evra, nemoj da me drkaš.